با سلام و احترام بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه سیاسی تحلیلی محور را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. پرچم یکی از رمزهای اساسی و مقدس دولتداری ملی به حساب رفته. مردم شریف تاجیکستان همساله سنه قبول این رمز سیاسی را با حس افتخار از وطن مقدس و دولت صاحب استقلال تجلیل می‌نمایند. امروز پرچم در اتحاد و سرجمعی، وطن پرستی و خویشتن‌شناسی و خودآگاهی مردم چی نقش دارد؟ بحث و بررسی همین موضوع در محور برنامه امروز ما قرار می‌گیرد. برای تحلیل و بررسی موضوع به استودیو دعوت نمودیم زبیدالله دولتوف، سردار ریاست تامینات اطلاعاتی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و سنگینزاده دانیار، دکتر علم‌های حقوق‌شناسی. خوش آمدید به برنامه. سرول می‌خوام از شما بپرسم که پیدایش پرچم همچون رمز از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ کلمه پرچم از زبان سوقدی است و آن معنای کاکل را ifade می‌کرد. بعداً پرچم در زمان اوستا همچون درفش موقع و منزلت خود را پیدا کرد و در شاهنامه نیز آن همچون درفش کاویانی مورد بررسی قرار داده شده است. در برآمد خود نیز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که آن همچون رمز ملی و دولتداری خیلی تاریخ قدیمه دارد و از زمان درفش کاویانه برای مردم تاجیک معلوم و مشهور است. باید تاکید نمود که با پیدا شدن عباره کلمه پرچم آن من بعد به درفش وصل کرده شد و بعداً به معنای علم، پرچم، درفش مورد استفاده قرار داده می شد. اگر امروز به تاریخ خودی دولتداری تاجیکان نظر افکنیم، در تمام کل تاریخ دولت و حقوق تاجیکان دارای پرچم خود بودند و امروز ما خرسند از آن هستیم که از 24 نوامبر سال 1992 تاجیکستان رسما پرچم خود را همچون رمز دولت با تشبس‌های پیشوای ملت تصدیق نمود و در کل جهان آن را با خرسندی می‌افروزیم. پیشگذشتگان ما یعنی اجدادان تاجیکان همیشه پرچمدار بودند و در ابتدا در پرچم‌ها مثلا منظره‌های گوناگون طبیعت تصویر می‌کردند، یا که آفتاب، یا که شیر، یا که یگان منظره دیگر و حتی نوشتجات‌های هم وجود داشتند. اما در ابتدا پرچم‌ها فلزی بودند، از آهن ساخته می‌شدند. برای تاجیکان در حقیقت درفش کاویان رسما هم در شاهنامه فردوسی هم در دیگر سرچشمه‌ها همچون نخست پرچم تاجیکان اعتراف شدگی هست در علم. اما پیش از این هم تاجیکان پرچم داشتند. اجدادان ما درفش سیاوش که با رمز گوزن بود اون هم وجود داشت و در شاهنامه نامبر کرده شده است. برای اون پرچم پیدا شد که لازم شد که ضرور بود که همین پرچم رعیت دولت، امروز میگیم شهروندان دولت متحد میسازد، برای کار سفربر میکند، هر مشکلی را به جا میآورد. در جمهوری تاجیکستان وقتی که سال 1992 پرچم قبول کردند، زیر همین پرچم ما به وحدت ملی رسیدیم. بنیادکاری ها و تازه ایجادی های زیادی در دوران استقلالیت کردیم. دستاوردهایی که ما در دوران استقلالیت به دست آوردیم همش زیر همین پرچم بودند. تشکر زیاد. یعنی که پیدایش پرچم و وجود آمدن پرچم هنوز از دوره‌های قدیم سرچشمه میگیرد و در شرایط امروزه در روند دولتداری این پرچمداری چی نقش دارد؟ یعنی در شرایط امروز که دولت‌های ملی وجود دارند و هر یک دولت پرچم الهیده خود را دارد، در روند متحد ساختن مردم چی نقش و اهمیت دارد؟ مشخص برای جمهوری تاجیکستان در کانستیتوسیا در ماده 3 آمده است که رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان این پرچم، نشان و سرود ملی است. این و مدامی که معیار کانستیتوسیونی شده است، بینید اکنون ضروریت و مهمیت پرچم برای حل وظیفه‌های دولتداری و دولتسازی. یک دولت به صفت یک سوبیکت حقوق بین المللی از روی رمزهایش میشناسد، به خصوص سرود ملی، نشان و پرچم. در حالتی با وجود آمدن بحران، جنگ، وضعیت فوق‌العاده، مشکلاتی در ساحه اجتماعی یا سیاسی دولت، یگانه واسطه‌ای که مردم شهروندان متحد میکند، ملت متحد میکند، پرچم است. پرچم خاصیتی متحد کنی دارد
خاصیت سفربرکنی دارد، خاصیتی به هم آوردن و به اتحاد آوردن قوه‌های مختلف دارد. برای همین این همچون رمز دولتی استفاده میکنه. تشکر زیاد. همساله در جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر همچون روز پرچم دولتی تاجیکستان تجلیل کرده می شود. به نظر شما این تجلیل نمودن و این سنه رو مخصوصا روز پرچم انتخاب نمودن از کجا سرچشمه میگیرد؟ تشکر زیاد. واقعا وقتی که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در کشور ما همچون رمز دولت، همچون رمز اتحاد، اتفاق، دوستی، برادری معرفی شده است، در این اسنا در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از جمله ماده دوم قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید 24 نوامبر همچون روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مقرر شده است و تجلیل کرده می شود. یعنی معیار اساسی، زمینه اساسی قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید می باشد. در برابر این در اساس کدکس مهنتی جمهوری تاجیکستان تکیه به مقررات قانون مذکور این روز تجلیل کرده می شود. مردم شریف تاجیکستان در برابر پیشبرد فعالیت مهنتی اون روز از این دستاورد دیدن می کنند، آن را تجلیل می نمایند و خرسندی خود را افاده می نمایند. اگر با قانون جمهوری تاجیکستان درباره رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، از جمله در باب 2 که ماده 5 و 6 بیوسته به ترتیب استفاده برای پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و جای دادن پرچم دولتی در رمزهای معین پیش بینی شده است. مطابق آن پیش بینی می گردد که در این روز شهروندان جمهوری تاجیکستان می توانند همچون حس افتخار از این رمز دولتی، همچون حس افاده خرسندی از این روز در خانه خود، هنگام گشت و گذار در واسطه نقلیات خود، در میدانچه ها، باغ ها از معیارهای قانون استفاده برده همراه خود پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را داشته باشند، یا که در پیشتاق بینای خانه خود، در بالای بام خود آن را افرازند. یعنی امروز قانونگذاری اجازت داده است که در برابر تجلیل نمودن روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان شهروندان در برابر پیشبرد فعالیت مهنتی این سنه را تجلیل کنند. پرچم این حسی متحدسازی خلق تاجیک، حسی باوری به آینده درخشان است. پس روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان همچون روز تجلیل اتفاق و اتحاد و دوستی و برابری و خرسندی خلق تاجیک اعتراف می شود. بله، تشکر زیاد. شما در مورد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در مناسبت با پرچم دولتی اینجا گفتید و تاکید هم کردید که در روز پرچم دولتی شهروندان می توانند که از پرچم استفاده نمایند، در باغ و گلگشت ها، در خانه ها و در نزد مؤسسه های دولتی و جمعیتی پرچم رو گذارند به حیث افتخار به همین رمز ملی. و قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در مسئله به احترامی نسبت به پرچم، یعنی شخصانی که نسبت پرچم به احترامی میکنند چگونه است؟ یعنی چه جزا رو اندازی کرده است؟ وابسته به سطح صادر نمودن حقوق ویرانکنی نسبت به رمزهای دولتی از جمله پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان امروز دو کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و کدکس جنایتی جوابگری را پیش بینی میکنند. در حالت معین کردن سطح حقوق ویرانکنی مقامات حفظی حقوق نسبت شخصی که تحقیر به پرچم دولتی را صادر میکند نسبت به پرونده جنایتی یعنی جوابگری جنایتی را مقرر میکنند و نسبت شخصی که به احترامی ظاهر می نماید و در کردار و علامت های ترکیب جنایت دیده نمی شود حقوق ویرانکنی مأموری جوابگری مأموری را تطبیق میکنند. شهروندان جمهوری تاجیکستان معرفت بلند حقوقی دارند، هیچگاه به احترامی و تحقیر نسبت به رمزهای دولتی از جمله پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صادر نمیکنند و باعث تطبیق نسبت آنها جوابگری مأموری یا جنایتی نمیگردند. بله، تشکر زیاد. واقعا در شرایط معاصر پرچم یکی از رمزهای اساسی و مقدس دولت و دولتداری به حساب می رود و امروز احترام گذاشتن به پرچم دولتی، مقدس دانستن این رمز یکی از وظیفه و رسالت شهروندی هر یک نفر به حساب می رود. از سال 2009 انا همین روز 24 نوامبر در دولت ما همچون روزی پرچم ملی غیر استراحت، روز غیر استراحت جشن گرفته می شود و امسال 12مین مرتبه می شود که ما روز پرچم ملی را قید می گیریم. درباره جوابگری نسبت به احترامی نسبت به پرچم دولتی
дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 342 ҳаст. дар ин модда барои беэҳтиром нисбат ба парчами давлатӣ ҷазо муайян карда шудааст ва ин ҷазо ин хел аст. аввал ҷарима ба миқдори 500 нишондиҳанда барои ҳисоб, ки ин агар ҳисоб кунем ба имрӯз мешавад 27500 сомон. ин як. ё ки аз озодӣ маҳрум кардан ба муддати 2 сол. метавонанд ҳабс гиранд аз 3 моҳ то 6 моҳ ҷазои дигар ва 1 соли дигар аз озодӣ маҳрум кунанд баъд. ана ҳамин хел ҷазо дар моддаи 342 пешбинӣ шудааст. хоб дар бораи он ки шумо гуфтед ҳамин парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар куҷо афрохта мешавад? бале. аввал дар қасри президент, баъд дар саҳни ҳавлӣ ёки дар қасри ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, баъд дар маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар болош бояд парафшон бошад, баъд дар намояндаи ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар дафтари кории вай бояд бошад ва баъд дар ҳамаи ҳокимиятҳои сатҳи вилоятҳо, сатҳи ноҳияҳо то ҷамоати деҳота бояд ки парчами давлатӣ барафрохта бошад аз рӯи ҳамон нишондиҳандаҳое ки дар қонун ҳастанд. бале, ташаккури зиёд. ва солҳои охир мо мушоҳида кардем ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ, яъне бо шарофати соҳиби истиқлолӣ, бо шарофати соҳиб гардидан ба давлати миллӣ, дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон майдони парчами миллӣ бунёд гардид ва ҳамзамон дар ҷумҳурии тоҷикистон баландтарин парчам дар байни дигар давлатҳо афрохта шуд ки он парчам дар маркази пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри Душанбе қарор дорад. ва дар вобастагӣ ба ҳамин бунёди чунин майдони парчамҳо дар муаррифии миллат, баланд бардоштани имиҷи давлат ва ҳисси, яъне баланд бардоштани ҳисси ифтихору худшиносии шаҳрвандон то кадом андоза нақши муҳим дорад? вақте ки дар ҷумҳурии тоҷикистон 20-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ мавриди таҷлил қарор дода мешуд, ҳамун рӯз аз ҷониби пешвои миллат ҳамчун тантана певуста парчами баландтарини дунё бо баландии 165 метр дар пойтахти тоҷикистон барафрохта шуд ва ин ҳамчун як ҳисси эҳтиром ба рамзи давлат, ҳамчун нишонаи муттаҳидии халқу миллат, як замина ё ин ки андешаи созандаи тамоми мардуми кишвар гардид. ва мин баъд имрӯзҳо мову шумо тавассути телевизион аз силсила филмҳои бахшида ба 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дидан мекунем, мебинем ки аллакай аз ҳамун соли 2011 сар карда дар ҳама шаҳру ноҳияҳо, дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо майдони парчам сохта шуда ба истифода дода мешавад ва яке аз хислатҳои неки худи пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон аст ки худашон ин парчамро бори аввал дар он майдонҳо боло мебардоранд ва бо тантанаи шодию хурсандӣ ин сокинони шаҳру ноҳия ширкат варзида ҳамчун ҳисси ватандӯстӣ ба ҷавонон онро ҳамчун намунаи ибрат медиҳанд. ва дида мешавад ки дар аксарияти шаҳру ноҳияҳо аллакай майдонҳои парчам ҷой дорад ва ҳатто аз ҳамун гузоришҳои телевизионӣ, аз ҳамун силсила филмҳо имрӯзҳо маълум аст ки на танҳо дар марказҳои ноҳия, балки дар ҳар як деҳот мардум кӯшиш карда истоданд ки майдони парчам дошта бошанд, он фарогири хурсандии мардум бошад, ҷои фароғату истироҳат бошад ки аз он дидан кунанд. дар маҷмӯъ ман андеша дорам ки яке аз роҳҳои баланд бардоштани маърифат, ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, муттаҳидӣ воқеан кушодани майдонҳои парчам дар шаҳру ноҳияҳо ҳатто деҳот аст. пас аз ин маълум мегардад ки зиёд кардани майдонҳои парчам дар ҳудуди кишвар ин боз ҳам заминаи устувор барои иттиҳоду иттифоқу барои боз ҳам муттаҳид намудани хурду ҷавону пиронсоли тоҷикистон аст. ва имрӯз барои ҳар яки мову шумо ифтихор аст ки дар майдоне нишаста бошем ки дар болои сари мо парчами тоҷикистони соҳиби истиқлол
партавафшонӣ кунад. бале ташаккури зиёд. ва бунёди парчам дар қаламрави тоҷикистон ва баландтарин парчаме ки дар шаҳри душанбе бунёд гардид, дар муаррифии миллат, дар баланд гардидани имиҷи сиёсии тоҷикистон ва муҳимтар аз ҳама дар таҳким бахшидани худшиносиву худогоҳии шаҳрвандон то кадом андоза нақши муҳим дорад? мана касе ки дар душанбе иstiqomat мекунад, аз кадом кӯчаи душанбе ки ба майдони парчам нанигаред, парчами баланди ҷумҳурии тоҷикистона мебинед. ҳам тирезатона кушоед мебинед. ман дар бораи ҳамин сутуни парчам ки 165 метр баландӣ дорад, як чиза гуфтаниам ки ҳар як метри он ба як давраи муайяни таърихии давлатдории тоҷикон рост меояд. ин як рамз. ва баландии қулаш, ин баландии қулаш ба истиқлолият, ба орзуи зиёда аз 1100 сола расидан, ба ормони миллат расидан аст, яъне ба истиқлолият расидан аст. 60 метру ваяш аст, дарозиаш 30 бараш аст ва 700 кило вазн дорад ин парчам. ва бояд гуфт ки барои чӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарами кишвар Эмомалӣ Раҳмон шахсан рафта дар ҳамаи маҳалҳо, ноҳияҳо, вилоятҳо майдони парчама мекушояд, парчама мекушояд. барои чӣ шахсан? барои он ки бояд ки миллат фаҳмад ки шахси якуми давлат он касе ки ҳам сарвари давлат асту ҳам раиси ҳукумат аст, яъне ҳукумати иҷроия ҳаст, ба ин чиз аҳамияти дараҷаи аввал медиҳад. ман шахси аввал, ин аҳамияти аввал. аз рӯи вазифа ҳамин дар маҳалҳо кушодани майдони парчам 4 вазифа дорад. аввал вазифаи сиёсӣ, баъд вазифаи фарҳангӣ, баъд вазифаи иҷтимоӣ ва баъд вазифаи иқтисодӣ дорад. ва акун парчам вақте ки дар маҳалҳо кушода мешавад, майдони парчам, бинед онҷа тамоми чорабиниҳои муҳими сиёсии ҳамун ноҳия, ҳамун вилоят дар атрофи парчам мегузаранд. вақте ки ҷавонон хонадор мешаванд, ба парчам гул мегузоранд. ин як арҷгузорӣ ба парчам аст. расм мегиранд дар назди парчами миллии ҷумҳурии тоҷикистон. эҳтироми парчам аст. маълум шуд ки дар зарфи ҳамин 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сарвари давлати мо тавонист ки ҳамин рамзҳои давлатиро ба тафаккури одамон ҳамчун рамзи сафарбаркунанда, муттаҳидкунанда, рамзи ба ҳам овардан, рамзи тамаддуни ягона, рамзи миллати ягона ба шууру тафаккури одамон ҷо кунад. ҳамин тарбияи ҳуқуқии худи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин асос қадаме ба пеш меравад. чунки бинед мо вақте ки дар бораи парчам гап мезанем, моддаи 3 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистона ба ёд меорем. вақте ки дар бораи парчам гап мезанем, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатиро ба ёд меорем. аввал низомномаша то ин қабли қонун ба ёд меорем, баъд тарсҳои дар куҷоҳо. ва ман як чиза гӯям, ба он ки мо дар дохил гуфтем ҳамаи чиз ки дар куҷоҳо барафрохта мешавад парчами давлатӣ. аммо дар хориҷа дар ҳар як сафорати ҷумҳурии тоҷикистон, дар ҳар як консулгарӣ парчами давлатӣ барафрохта мешавад. бинед рамзи давлатӣ, ин шинохти давлат аст, ин шинохти миллат аст ки аз рӯи рамз давлату миллата мешиносад. бале ташаккури зиёд. яъне ки парчам имрӯз дар шароити давлатдории миллии мо яке аз вазифаҳои муҳимаш ҳамин аст ки миллату давлати моро муаррифӣ мекунад. воқеан ва як нуктаи муҳиме ки шумо таъкид кардед ки пеш аз ҳама сарвари давлат ба парчам эҳтироми бузург доранд. мо ҳанӯз ин эҳтироми роҳбари давлатро дар аввали интихоб гардидан ба сифати раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон мушоҳида карда будем ва аз наворҳои ҳуҷҷатӣ, аз филмҳои ҳуҷҷатӣ маълум аст ки баробари интихоб гардидан ба ҳамин мансаб, ба вазифаи раиси шӯрои олӣ, роҳбари давлат парчами тоҷикистонро буса карданд ва дар назди бале дар назди парчами тоҷикистон сари таъзим фуруд оварданд. ва ҳамчунин дар масъалаи ин ки дар арсаи байналхалқӣ парчам вазифаи муаррифӣ намудани миллати моро дорад, воқеан мо имрӯз мушоҳида мекунем ки варзишкорон ва дигар донишмандону муҳаққиқони тоҷике ки дар арсаи байналхалқӣ ҷойҳои намоёнро ба даст меоранд, дар баробари суруди миллӣ парчами тоҷикистон низ баланд мегардад. ва имрӯз воқеан дар ҷумҳурии тоҷикистон қонунгузорӣ дар соҳаи муносибат ба парчами давлатӣ, дар соҳаи гиромидошти парчами давлатӣ ва дигар рамзҳои давлатӣ вуҷуд дорад. ҷавонон умуман шаҳрвандони тоҷикистон бояд чӣ корҳоро анҷом диҳанд ва бо парчам чӣ гуна муносибатро
боз ҳам бештар ба роҳ монанд ки яъне тавонанд ҳам рисолати шаҳрвандӣ ва ҳам эҳтиром ба рамзҳои давлатиро ба анҷом расонанд. симои маънавӣ ҳар як миллата ду чиз нишон медиҳад. якум муносибати миллат ба фарҳангу таърихаш ва муносибати миллат ба арзишҳоу муқаддасоташ. ин симои миллата ҳам дар дохили давлат ва ҳам дар хориҷ муаррифӣ мекунад. бояд ки ҳамин ба омӯхтани рамзҳои давлатӣ дар шароити синф ё ки аудиторияҳои мактабҳои олӣ берун бароем, ҳамин дарса дар атрофи парчами анамин 165 метра гузаронем, дар атрофи парчами ноҳиямон гузаронем, парчами ҷамоатмон раем гузаронем ки воқеан бинанд. муаллим бояд фаҳмонад ки ман ҳамин парчами ҷумҳурии тоҷикистон се тасмаи рангӣ дорад: сурх, сафед, сабз. бояд муаллим гӯяд ки сурхаш чи аст, сафедаш чи аст, сабзаш чи аст. ба воситаи парчам, ба воситаи дигар рамзҳои давлатӣ мо ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси ватанхоҳӣ, ҳуввияти миллиро мустаҳкам мекунем, хештаншиносиро бедор мекунем ва муҳаббат ба давлату ба миллата тарбия мекунем дар тафаккури насли наврас. ба ин чизҳо аҳамияти калон додан дар кор имрӯз. парчами ҷумҳурии тоҷикистон доимо парафшон бошад дар фазои сулҳ, дар фазои ваҳдати миллӣ, суботи ҷамъият, амнияти давлат. ин парчам парафшон бошад ва моро барои сохтмони давлат, барои ба даст овардани дастовардҳои навтарин ҳидоят намояд. ҳар наврас, ҳар ҷавоне ки аз моддаи 43 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бархурдор аст, ки он ифодакунандаи вазифаи муқаддаси инсонӣ, шаҳрвандӣ, ҳифзи ватан, манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият ва ғайра мебошад, бояд парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳтиром кунад, доим кӯшиш намояд ки он парафшон бошад ва андешаам дар он равона шудааст ки агар маърифати баланди ҳуқуқӣ дошта бошад, онро қадр мекунад. чунки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ба мову шумо таърихи пурғановати миллати тоҷикро нишон медиҳад. имрӯз ифодакунандаи орзу умеди халқи тоҷик аст. имрӯз муайянкунандаи пешрафту шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол аст. ташаккури зиёд барои суҳбатҳои самимӣ ва нигоҳҳои арзимеҳвар. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо қарор доштанд сангинзод Дониёр, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ ва Зубайдулло Давлатов, сардори раёсати таъминоти иттилоотии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. воқеан парчам ҳамчун рамзи озодӣ, ифтихори миллӣ, ҳуввият ва намуди баланди худшиносӣ дар таҳкими давлатдории миллӣ имрӯз нақши қавӣ дорад. имрӯз мардуми Тоҷикистон зери парафшонии парчам муҳимтарин ормону ҳадафҳои миллии худро татбиқ намуда истоданд. дар шароити муосир ки ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби истиқлоли сиёсӣ, давлати миллӣ ва амнияту суботи ягона аст, мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст ки боз ҳам бештар дар зери парчами миллӣ муттаҳид гардем ва дар татбиқи сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақши арзандаи худро гузорем. бо ташаккур ва сипос аз шумо бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи меҳвар ба анҷом мерасад. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.